Si Claude Tapo. Orasyo impelata laban king COVID-19. O mapamakalulo, ampon mapamagmalasakit ay pami. Aminan milaring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keka. Pan manakit kapatawaran ampon biye. Lalapit kami keka kaniting masipita pa mangailangan mi. Adwan mi keka ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal akasakitan ke kami. Ame kakamate na karing dakal tao. Adwan mingeni ke ka ing balikdan mo kaming mitmong lugod. At iyat-yat me ke kami makaulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula ring taong mitatukan, maninton panulo para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansa mi. Ipanalangin mi laring sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ram, king pamaglingap karing masakit, mula pabren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin mi laretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo laretang liningap karela. Pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan detang miyango na biye. Pagkala mo kaya kami ingrasya mo kareting masakit na panaon, ban magobra kaming miyabe-yabe para king kakayap ning sabla, at ban makasaw kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sanang pauli ning masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabyos kami ngalang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayran na kami king pamagbayong lub at kabanalan. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na hinduning Diyos. Emo sana pisawiling aklis mi keka, king kakulangan mi. Nune bagkus mo kami ikabos king sablang panganib. O maligaya at kanwanan a Virhen. Amen. Virhen de los Remedios, induling kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Virhen de Lourdes ning Kabetikan. Iyabe talaking kekatang panalangin, kaniting misa, ding kapasalamatan ay yayampang di Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Mr. and Mrs. Binondo Karandang and family, Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family, Romeo Mercado and family, Roger Arceo and family, Marwan and family, Chito Carrion and family, Jesus and Carmelita Duque and family, Renato and Rosalie Lapak and family, Rodelio and Rosemary Rasay and family, Jesus Jr. and Ninifa Duque and family, Shirley Duque and family, Cheryl and Abby Angeline Apostol, Baby Olalia, Joy Olalia, Tess Lazaro, Zenaida Puno Duncan, Zenny Mercado and family, Zenaida Capili and family, Emmanuel and Miles Capili, Mr. and Mrs. Siglo Pitok. Manalangin tamo mo naman para king malagwang kapaldanan di Winston Chan, Dr. Agnes Salvador, Rene Santos, Mary Blaze Sampang, Baby Pantig, Danilo Makapinlak, Zaina Loren Hope Matito. Makanyan mo naman iyabe talaking panalangin tamo, ding special intention di Janet Terado, Arnel Terado, Arinel Terado, Ino Soriano, Mr. and Mrs. Jesus and Jacqueline Manakmul, Rudolph, Joanne, Lopena, and family,
Palasige and Sagum family, Juanito Palasige, Iabetala naman po ding donors para king bulan ning November, Ella Gomez, Victoria Macapagal, George Dionisio. Para ka rin kapatid tamong mayangog, manalangin tamo para king alangangang kapayapan di Maria Luz Ginto, Javier Pineda, Gabriel and Fe Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Ligaya Arceo, Christopher Carreon, Erlinda Juan, Patria Antoinette Beltran, Dominador Macapagal, Emiliano Macapagal, Maria Macapagal, Dr. Manuel Esguera, Maria Macapagal, Alfonso Macapagal, Emmanuel Macapagal, Emilardo Yalong, Victorino Capili, Narciso Rivera, Jesus Corazon Palasige, Chopilo and Pasencia Palasige, Marciana and Francisco Sadsad, Herminia Dairit Delute, Eduardo Dairit, Ruben Dairit, Felix Milagros Dairit, Micaria Dairit, Bonifacio Isma, Brian Isma, at ding sablang kaladuaking purgatorio. Talakad tapat kanta tayong dalit na pamuklat.
King lagyo ng ipampo ng anak ang po ng Espiritu Santo, Amen. ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Dios, at ing pamakiagom ng banal na Espiritu, manatili kay kayungan. At kaya kan timurin, At yutan naking 32 Domingo, ning karaniwan a panahon. Isadya talan kaya katang sarili king pamagdaon kaniting misa, kapaminataning pamanyisi tamo karing kaya katamong kasalanan. Iagkastang miyag nanagnan ing kapanisyan, aminan ko, King Diyos, ang mapamakalulu, at kaya kayo kapatad, ing makasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa king mayap, asukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat, ulinitay panigapuko kanuan na Mariang Kapilanman Virhen, karing sablang hangel ang banal. At kaya kayo kapatad, inipanalangin niyo ko King Diyos sa ginutamo. ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad da rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie alanganga. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos ding mabiye, lelangan mo kami alang-alang king biye, lugod at ligaya, samantalang makirake kami naman king krus ng Yesus, king kaplas at pagsalbat ning biye. Papanatilian mong matibe ing kapanaligan mi, king ing tapatalugod mo, yaing magwagi, ating biye, lupiga na ing kamatayan, uling binangon me Jesus iba't king kutkutan. Ipagkalub mo kay kami ing matibe kasalpantayanan, ibangon mo kay kayabe na, at bustan mong iting kapaniwalan, yaing maging kekeng sikanan, king balang aldo ning biyemi. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang iba't king kadwarang libro ding Makabeos. King aliwa namang pamikatagong, di akapdeg meto ngayindong Hudyo at pitunang anak alalaki. Pepabarog na la ning ari, ban pilitan dalang mangan babi. Kanita migsalitaing metong karing anak na para karelangan. Ngana. Nanamoing buriyong abalo, king pamangutang yuke kami. Makasadya kaming mate, king lugal alabag kami, karing kautusan, daring pipumpunan mi. King talwin ang inawa, ning kaladwa karing mikakapatad, ngana king ari. Marawa ka tao, malyaring paten mo kami, dapat ing ari ning meto yato, yaya na kami, iba't king kamatayan, at dinana kaming biye alanganga, uling pemintuan mila ring kautusana. Kay bat ganita, pigmulandeng perosan ing katlo karing mikakapatad, inyang utusdang ilawit neng dilana, agad-agad ng gewa iti. Kay bat, matapang na lang inatsat ding gamat na, at masikanalub ng sinabi, binyinala ka na kureti ning Diyos, dapat may gitlaw ulaga ka na ko rin kautusana, kesa karing gamat ko, at balo ko king isubli na lang pasibayo ning Diyos kanako. May nga pamulalay ngari, pati na retang kayabe na, king kayang tepangan, at kusang lubdumalan kasakitan. Kamatena, pero sandya naman, ingkapat kinganti kanining mabangis aparalan. Dapat nga na king taulin ang amano. Matula kong mate king gamat yu. Uling atin kaming katibayan biyaya na kami ng Diyos, iba't king kamatayan. Dapat alang pamanyubling miye at bayong biye para keka Antioco. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. O Ginoo, pakiramdaman mo ko, katuliran ning aduan ko, kakong dalangin,
miras sa akin kaya kang panandam, uling tao kong mapaglinlang. Karing kekang dalan, bitis ku karin la daralan. Inyaya kong mga takid, tingka kong pamanyambitan. Keka mawas ko, o Diyos ko, huling pakibatan mo ko, kaya kasanang tingiran kakong pamanyambitan. Ingatan mo ko ang timong pekamal keka, lalam mong pakpak, ingat mo makanyan sana. Lupa mo kakuyang tangalan, uling darapat kong katuliran. At kagising ko ng abak, tulakat muan mo ko, uling tsuko arapan mo. Pamamasang ibat, king kadwa ng sulat San Pablo, karing tao Tesalonika. Manano na sanang pamatula na katamo, ning ginutamong Heso Kristo, at ning kaya katamong Diyos at igpa, amalugod kaya katamo. At king kapamilatana, ning kayang grasya, pagkaluban na katamong alangangang sikananlub, at mayap akapanayan. Katmuan na lasana, ring pusuyo, king sikanan lub, at di na kayong sikanan, makarapat at makapagsalita king sablang mayap. Katataw yan, kapatad, ipanalangin niyo kami, bani nga mano ning Ginu, mikalat mabilis, karing sablang lugal, at parangalandering sabla, antimoing malyari, busalyu. Ipanalangin niyo naman, king miligtas kami, karingalang katuliran, at mga rawak ataw. Uling-ing kasalpantayanan, eya mabibye, karing sabla. Tapat yaing Ginu, di na kayong sikanan, at iligtas na kayo, King Diablo. King uli na ning Ginu, maragul ing tiwala mi, King daraptan yu. King daraptan yu la, at isundong daptan, ding bage, asasabyan mi kaya kayo. Manano na sanang tarya na kayo ning Ginu, King lugod, King Diyos, at King tetagan, kang Kristo. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Yeso Kristo, yung pekamumunang diling sinubling mebye, mi biekeya ing ligaya at upaya hanggang king kapilan paman.
Inginu manatili yake kayo, at kekan timurin, pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Lucas. ligaya keka o Ginoo. Ating mapilan as Saduceo, alinapit kang Jesus, ding Saduceo ilaring taong sasabing alang pamanyubling mebie. Ngara, Maestro, sinulat ng Moises iting kautusan para kay kami. Nunging metong lalaki, mateyang alang ayanak king kayang asawa, ing kapatad ng lalaki, sukat ning pakikasalan ing mebalu, ban mikayanakla para king mete. Ating pitong mikakapatad na lalaki, may kiyasawa ya ing pangane, at mete yang alangayanak. Pekikasalane ning kadua ing mebalu, mete ya naman. Makanyan mo naman ing milyari king katlu angga king kapitu. Ayasawa rengan ing mebalu at metelang alang ayanak kaya. King katataulian, meteya naman ing babayi. Ngeni king pamanyubling miye. Nino ka ring pitong mikakapatad ing maging asawa na antining mi kasalya karelangan. Nga nang may kibat Jesus karela ding lalaki at babayi, king kapanaunan na iti, miyayasawala. Dapot ding lalaki at babaying mga intulid lugal king biye aliwa at king pamanyubling me biye, enalamakyasawa. Mitulad la karing anghel, at enala malyaring mate, uling king pamanyublirang mie, maging anak na laning Diyos. Agyangi Moises, pepatutwanan na king sublilang mie ring mete, uling king istorya tungkol king mababang tanaman amilalablab, inginu inaus ng Diyos ng Abraham, Diyos ng Isaac, at Diyos ng Jacob. Nga nawari, ing Diyos, ere Diyos ding mete, nune Diyos dering mabie, uling ding sabla, mabiela ulina. Iting mayap ng balita ng kayakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Den po kanong Vietnamese, kukut-kut dala rin karelang mete, king karelang bakuran, keng gulot do. Den namang inchik, sasalilang mga santing kabaong, ama na tamo ata ito, paan kanita paglamayan dala at ikut-kut, den karelang mete. Kaya katamo, atin tamong lugal para kareng mete, sementeryo, ingaus tamo. King Griego yung buri ng sabihan ng sementeryo, dormitoryo, lugal dareng mete. At miyayaliwang practices king pamangutkut karing mete. Ang popang kapanwalan nung no karin la muntaring mete. Para kareng Saduceo, deng mete, naanuya man ing gewa mo ketiking yatu, lalaki ka man o babae ka man, maniwala ka o ole, munta ka kitang amanuandang Sheol,
lugalyang madalumdum. Gana-gana, munta ka rin. Anyapin para ka rin sa Saduceo, mag-enjoy ketiking biye, gawan ng buri. Parawan kanito, o itamurin ing kapupulayan o kararat ng tamungan. Pero kaya kat namong Kristiyano, alima kanyan. Kasi rin sa Saduceo, balo yun sa Saduceo, mga kwalta la, businessmen la, masanting la posisyon politically. Pero ing kapanwalan da, anting talasalpantaya, konserbatibo la. Maniwala king resurrection, king pamanyubling mebye, maniwala karing anghel. At uling maniwala, inamunde yung ginutamong Yesu Kristo. Uling yung ginutang Yesu Kristo, panaral ne, ing bayong biye, ing pamanyubling mebye, at iya mismo sinubliang mebye. Pero rin sa Saduceo, uling maniwala, kayong pamanyubling mebye, inamon de, chinyalens de, yung ginutang Yesu Kristo. Ang isang kawugali tala rin sa Saduceo, neng etaya panualan, buritayang payalyan at kalyan, itang paniwalan na ning kaparang tao. Ban kanito, bala mo itaub me, eustu, ing paniwalan mo. Anyapin dening Saduceo, linapit laking ginutang Yesu Kristo, i-challenge de, ing tuturuna ning ginutamang Yesu Kristo, na tutuyo, ing pamanyobling mebye, at tutuyo, ing biye kayabe, ing Diyos alanganga. Chinyalens de, kapipilatanan ning metong nga sitwasyon, siguro makakatula. Pero, basiya, keng kaugalyan dareng Hudyo. Nengating kang ayasawa, komikay anak, meteng lalaki, itang kapatad mong tutuking lalaki, dapat pakikasalani itang may byuda. Ang gaking mikay anak la, para ketang mumunang ayasawa na. O neng Saduceo, pitulang mikakapatad na lalaki, ayasawa din nga ning metong nga babae, mete langan. Meteya naman ning babae. So yung kutang, king pamanyobling mebye, kanino ya asawa? Itang babae. Gusto yapin naman ning karelang kutang. Ing pakibat na ning ginutang Yesu Kristo, aliwayang level. Ing kabiyayan, ing biye, sinubling mebye. Ing biye, ketikang yatu, at biye, sinubling mebye, aliwaya dignidad, aliwaya klase, aliwaya naturalesa. Ing biye ketikang yatu, relasyon tamo, kamag-anak, probinsya, kabaryo, ating relasyon, mi kaluguran, mi pamilya, mi asawa. At kailangan tayong metong at metong ban kanita kumabiyeta mo, masalese. Kaya kailangan tayong metong at metong king obra, king kakatang kabiyayan. Nino yung ka-business partner mo? O ita ing naturalesa na ning biye, ketiking yato. Pero ing biye, sinubling me biye, nga na ning ginutamang Yesu Kristo, aliwaya. Ala ng pamiasawa ka rin. Uling ding talasalpantayang sinubling mebye, anak nongan ning Diyos, pante-pantela, at nga na ning Ebanghelyo, antila mong anghel. Palagay ko po, alang danup, king banwo, king biye sinubling mebye, ala na namang kanser, ala nang masakit balugbog, o kaya manikal. Makanyan niya, ing level na ning kabiyayan, sinubling mebye. Anya, ing ginutamang Yesu Kristo, king pamangutang da, reng Saduceo,
peki batanala. Nunging pamisip ya ketiking yato, maguluyapin ining babayo nung nining asawa na king banwa. Pero makanyan. Ing biye kayabe ing Diyos, ing balang metong anak na katamongan ning Diyos. Ing biye ketiking yato, biye yang papunta king sinubling mebye. Makanyan ing kapanwalan tamo. Deni pong 5 tanaman na pasu, kaya ngarap, simbulula reni. Kareng panalangin tamo kareng miyango biye, detang mengabit keng lalam, listahan dareng mete, malasol ren, tumubuyo ing tanaman, ing kapanwalan tamo, ing biye tiking yato, metong yang ukdu ing kamatayan, pero ing pamaglakbe, papunta king sinubling me biye, papunta king alanganggang biye, susundo tayo ing pamaglakbe. Anyapin panalangin tala, reng meango biye, ing misadsadlasan, no? Kamtande sana, ing grasya na, ning pamanyubling me biye. Ing kaya katamong pamuklata panalangin, sa summarize ne, ing buri ng sabiyan ning ginutamong Yesu Kristo at ing kaya katamong kapaniwalan. Pakiramdaman niya yung pasibayo ing pamuklata panalangin. O Diyos ding mabiye. So ing Diyos nga na ning Ebanghelyo, Diyos dering mabiye, ede Diyos ding mete. Maski na mete no keti, ing lawe na ning apong Ginoo, mabiyela. Lelangan mo kami alang-alang king biye, lugod at ligaya. O iniing purpose na ning biye tamo. Maging biye makabaldugan, lugod ka parang tao, at miras king ligaya. O iniing purpose o bat lelangan na katamo ning Ginoo. Pero kabang at tamo keti makirake tamo, king krus ng Jesus, king biye tamo, samantalang makirake kami naman king krus ng Jesus, king kaplas at pagsalbat ng biye, papanitalian mong mabiye, ing kapanaligan mi king tapat alugod mo, amagwagi, ing lugod na ning apong Ginoo, yang magawagi, ating biye, o ing biye, lupigan na ing kamatayan. So ing prueba, pakibat ka rin sa doseyo, na ating pamanyubling mebye, yapin ing ginuta mong Yesu Kristo. King krus, linuping na ing kamatayan. King pamanyubli ng mebye, at oiting panawalan tao. Ing ginung sinubling mebye, lupigan na ing dalumdum at kamatayan. Ing ginung sinubling mebye, danasan da, ding maniwala kayo, ing pamanyubli ng mebye, ita mo man, entonces, sublitang mi. Tanggapan tayo itang grasya nga ito ng pamanyubling mebye. Baloy po, gawa nangan ni nga pong Ginoo, ban kanito, miyagom tamot mibalik kayo. Mekad, mas kinanong kasalanan agewa tamo, nung sumisita mo, idala na katamo ng hapong Ginoo, kapamila taning kayang pakalulu, king banwa. Eya po mayayari yung biye ketiking yato. Anyay ko tatakot mate. Anyawaran ta namong alipangini. Nakatapakukuanan. Pero nung makanyan man, balo tamo. At o iting panalangin tamo kaniting misa, ing tumibe, ing kay katamong kapanaligan, king ginong sinubling mebye, king kamtan tamo, ing grasya na ning pamanyubli ng mebye, at misubli tamo mo namang biye. Nung datang pong panahon, mikitigit taking banwa.
sigurado yung kong akilala, sigurado ko da kayong akilala. Uling mga santing tangan king banwa, maligaya tangan king banwa. O iting pangako na ning ginutamo kay katamo. Talagad tao po ngeni at ipasyagtala rin kay katamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, panglubos mayupaya, ni na lang King Banwa ang ponyato, at kang Yeso Kristo ang anak ng bugtong nga ginutamo. Pingagli king upaya ning banal na Espiritu, mi bait kang nuwan na Mariang Virhen, ni nasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo sinoblia mebye, pepaitas siya banwa makalukluk wananing Diyos ibang lubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum ka rin mabye ampon may nga mate. Sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king banal na kapulungan katolika, king pami sa makding banal, king pangapatawad da rin kasalanan, king pangasubliram miering mete, at king bie alanganga. Amen. ing Dios, eya Dios ding mete, nune Dios dering mabie. Manalangin na kayo, para king sablang bagay gagawang maulaga, at makabaldugan king bie. Nga tamong sumabi, ginuning bie, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ulitan tayo. Ginuning bie, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Baning Ginu, baywa na ing kayang bendisyon, karing hanggang miyasawa, king kabilugan ay iglesia. Ban ing karelang katapatan, at pamisan metong, maging metong atanda, ningalang kupas ng lugod ning Diyos. Manalangin ta, King Ginu. Ginuning bie, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ban asundo tamo, ing mayap, apamik kapamuk, king sablang dewakan, laban king biya kristyano, ing obrang makasirang puri, ing pamanampat king kalayan, ing makalumpong takot, ing pamaglupig king lugod. Manalangin ta, King Ginu. Ginuning bie, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ban king pakamalan tang mayaon biye, manatili lang mabiye, karing biye pikalub da kaya katamo. King mayap adaraptan tamo, at king masolo ng lugod ning Diyos mismo. Manalangin ta, King Ginu. Ginuning bie, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Banding sablang daralan kasakitan, at atsuking bingit ning kamatayan. Mikadakela king kaya katang kasalpantayanan, king pamanyubling miye, at manakit lang sikanan, king belwan aying Diyos, kalugurano king biye, at lipat ning kamatayan. Manalangin ta, King Ginu. Ginuning bie, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Banding sablang, mi pasakitan, pauli ning lagyo ning Ginu. Matataglang talakad, king karelang kapanaligan, at ama na ra ing be alanganga. Manalangin ta, King Ginu. Ginuning bie, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan tamo, at iuli no sana king kayaryan ng maligaya, ting kapatid tamong mayaw na biye. Ipanalangin tala, King Ginu. Ginuning bie, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ginong Jesus, ibuklat mo ring puso mit gamat ban tanggap at bunye, ban pagdulapan dakat akit o ginumi, manggaman kingalanganga. Amen.
Manalangin kay kapatad, baning kaya kayot ko na akong daon, matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan niya sana ning ginuy, ting daon ka ring gamat mo, king kapurit tampon kay ligayan ning lagyuna, king kasaplalata mo, at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos ning pakalulu, kaniting Eucharistia, papasyag mi ing kamataya na ning ginu, tanggapan mo ring ayin ayayampang mi, at saupan mo keng tuki kayang mit mong lugod, uling ginuya, manggaman kingalanganga, Amen. ing ginumanatili kay kayo, At kaya kaan timurin, yat nayo ring pusuyo, makayat nano king ginu. pasalamatan tayong Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o iba, Diyos kingalanganga at lubos mayupaya, at tsukeka ingke kaming pangay at tsu, pangimut at pangataw, king pamibye-bye mi aldo, daranasan mi ingke kang lugod, king lugod mong tenam king metoyatu, binyene ingke kang anak ing Espiritu Santo, bilang mumunang bunga, ababiya garansya, king akayabe mo kami, king siping mo, kapilanman. Ulinita kang bering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit mi ingke kang ligaya, layon makyabe alang tuk ng babiya kapurian keka, at ngaming kakanta. Tunay kapin banal o ipa, pirasune, at binyene karing kayong disipulos at ngano, tanggapan niya iti ikongan at kananye, itiyeng kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan kinuha na yung kalis, pasibayo yung pepasalamat keko, at binyene yung kalis karing kayong disipulos at ngano, tanggapan niya iti, ikongan at minumko kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, yung daya ning bayo at alanganggang tipan, ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao, ban kaya mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan.
Iniangin ni gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo, daraon mi akeka iting tinape ning biye, ating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapagkumbabaming pagamuha mo, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oy pa ing Santa Iglesia mong makalaganap king metoyatu, ban mi ganap ya king lugod, kambe ng Francisco ake kaming Papa, at ti Florentino ake kaming Obispo, at ding sablang pari at diakono. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepainawan at manenayang subling miye, at ding sablang mayangu na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kayabe ng Maria ing birhenin duning Diyos, kayabe ng San Jose ing kayang esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santos, at tinupad king malmong kaburian king kekabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambenat kayo, ibang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, papuryan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngini manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karing amanong tiro na kaya katamo ng Ginoo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan,
king panyatang ng Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman, king alanganga. O Ginoming Yesu Kristo, as sinabi ka rin kay kang apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ning kay iglesia, at pamayapan mi ang pon bilugan nagpangking kaburian mo. Ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo mantabi sa kapilan man kay kayo. At kaya kaan timurin. Ipagit tamo ngening mikakametong tamo king kapayapan. Palwalyongan. 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 Niyo'y kordero ning Diyos, niyo'y milalako king kasalanan ning yatu, mapalad na ring mayayaos para makisulo king apuna na ning Ginoo. Ginoo, kung matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual na pamakinabang. Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka may git king sablambage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapat pauli na ning penandit, era ka tanggap king sakramento, umaya ka mo man espiritual kay ning puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari at suka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emoy pahintulot kapilan man ing mikawani ko keka. Amen.
Manalangin tamo. Ginuking Eukaristiyang pekisuluan mi ngeni, babayo mo ing biemi. Kapaminataning ke kang Espiritu, daptan mong masolong sumulong ing biemi, ating biemu karing puso mi, at papanatilian mo kaming tapat keka. Itiyadwan mi king kapaminatan ng Kristo ang ginumi, Amen. luklukay po sa guli. Dakal pong salamat ka rin minye, grasya, kayong milabasan na pabulan, pamangan, sampaga, papanglara, pamangan, at saka talang ang pong sampaga, pamangan, ang papang face mask. Dakal pong salamat ka rin mag-donate. Yung kakatamong financial report para October, then kakatamong lino ba pera, iba't ka rin intentions, collections, at saka donation, boxes, at walk-in, in total the 144,872. Then kakatamong gastos, maraguling kuryente, ang papang salary, ang papang food ngayon November. In total, 117,145.54 in expenses. So cash minus disbursements equals 27,726.46 divided by 2. Kaya Shrine Fund, ang papang rector's share, plus itang balance yan yung September, minus 1,927.80 a monthly babayad tamo king kaya katamong archdiocese. So in ending balance is 321,259.19. Then ordination bans, gani po yung tauling kapanyausan, then ingat lumayor din laking December 1, 9 o'clock king MGCS Chapel, Christian Rey de la Dios Kayanan, Bacolor, Seminarian Niño Vitug Defensor, taga Florida Blanca, ating Katluyar John Magat de la Cruz, taga Kalulot San Fernando. Nung ating sakaling at kung ating kayong balong sumbagal, king may sabing ordinasyon ding kaya katamong kapatad, aduan ko po yung ipayabot chulakan ako o kaya kayong obispo bayo December 1. After December 1, tauli na kayo. Kailangan niya po ita kareng ordinations. Nung mga nano kareng kasal, atin mo naman marriage bands, kapanyausan. Pot kabudabo din ng lalaki, yung babae talasawa yan pala before. So sumbagal ya po ito. Para November, kempong November 9, keng Wednesday ay ni alang misa, mag-retreat na rin pari, manibat November 7 hanggang 10, king Tagaytay. Para keng kabangalang pari mabilog archdiocese at pong triduo, apanimunan da rin laiko. So, kete po, keng kakatamong shrine, ating panalangin, apanimunan da rin Eden at saka Iconet. Itang oras, yan ang syuda. So, agkatanda kayo pong makiabing, pangadiyo rin pari kabang mag-retreat la po, Balasalese. Keng November, at tamong karagdagan na misa, Lunes yun, Piesta na ng Birhen Maria, Presentation of the Blessed Virgin Mary, 6 p.m. ya po ing misa. Makanyan mo naman keng December 5, 6, 7, and 8. Ing misa, 6 p.m. yang 5, 6, 7. At itang December 8, 6:30 ning abak, kapiesta na ning Immaculada Conception. Bayo ko magpamiesta guagwa, simbako pa keri, uling maskup ka rin. Siklod kayo po para king panalangin,
King Birhening Lourdes. Panalangin King Birhening Lourdes, itamongan, o kapilan man, Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulu, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula ka ring maliligalig, balo mo yung kanakong kailangan, yung kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit ka King Groto ka rin Lourdes, ketulameng gewang suging santuaryo, ibat ka rin payabot mula, ding kekang kasaupan, at dakal na lang masakit akinayap, karing karelang panamdaman, kaladwat katawan. Inya lalapit kong mipnong kapanaligan, ban adwaning pamamilatan mong indu, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalub ko kayadwanan, anting kapasalamatan karing saok mo, panikwanan kong makitulad king kekang kabanalan, ban misanayal do makapakirake ko king kekang ligaya. Amen. Ipami at kabanwa misambanya yung lagyo mo datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ng lub mo kaya tisuli pantibanwa. Ingka kanan mi King Aldoldo, ibiya mo kaya kami King Aldongeni, ang panipatawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka, anting pamamatawad mi karimi kasala kaya kami, mga mo kaya pa'y Saul kintukso, no na ikabos mo kami, King Sablang Marok. Amen. Bapo Mariamit mo ka king grasya yung ginong Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay at nunya panamaning bunga ning atyan mo Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon iyampon king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipa at king anak at king banala espiritu. Antimoy sa Jara Ligaya, ibat king kamumulan, ngenit manggaman king alangga. Amen. Ingin manatili kay kayo. At kaya kan timurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tuto, ing ipa at ing anak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mayari ne umeko king kapayapan. Salamat King Diyos.